Sulamipat Ula job ya kajing ya ukun lang brod Paskah Kristan ya ro ai ngojing knya u Kristu kun lang brod lui laki lang brod u siu kuna ban pen ya sobat la ukpa Alleluia Alleluia Jesu Kristu lamipat ula job ya kajingnya bat Kajing puli benengkong, kajing puli nakikam cuki apostol, kalanong kebesan kedekot baar punyau haduk balai puar, bat sau pau haduk sau puai. Kila penrongnya ki apostol, bat kila penyangi ki hikmat kedorbar. Peduleng do orang ba olah bisyari ki. Ngila bidong teng AAP, bapindai ban hikai syu haka kerteng jong une ubriu, ula ong. Penban pej ayu pilale. Pila pen priangi kejing hikai jong pi baro si Jerusalem. Mat pi kuak bantai pop halor jongi ya kejing yap jong u. U Petrus bat kiwei pat ki apostol kila jubab kaliang. Ngidei ban kongo ya ublay om ya kibriu. Utau blay jong ki kepa jongi ulami pat yau jisu na kejing yam. Enda pila penyap ya u da kebasa narpna. Ublay ula kentiu ya u syakamon jong u kum unong yalam mad unong panim ban ai lat ikipai Israel ban kela jing mud ban yo jing map ya laki pom ngilong kisaki ya kine ki ai ngi bat umen sim bakoj ubalong ka kenja jong ublay hakito ki bakongo ya u kila khot biang ya ki apostol banrong kila pha sempat ya ki mat kila bidong bakim day ban kerensyu lano haka kerteng ujisu. Bad kila pelaj no yaki. Ki apostol kila mi na kedorbar da kejing kemen kebakrau. Balanyau yaki ki babet ban sya ja buram na kebentah ke kerteng jong ujisu. Kaketien jong utrai. Kajing puli baar, kajing puli na kitab jing penpau, kalanong kebasan, kadukot bakat way hadu bakat saw. Katba nganang pej ya kata kajing yo ipau, ngalay sengaw ya kasur jong bun ba ki angel ki batawir ya kaken. Ya kajing tawa im bat ya ki temen kisan. Om la nyaw ya kajing bun jong ki daki hajar badaki peu hajar bad baro kilaya pertajam kasyong hok bau kun lang brod malasyak kenya unyo pediangi kabor bat kaspa ya kajing start bat kajing klan ya kanam kaburam bat kajing ero nang tang lay sengaw ya kasur jong ujin tau baro ubah beneng bat ha kendau ubah po kendau bat apo duriau baro nasa telah kepertai gila pertajam hau tau basyong halor keket bat hau kun lang brod kan long ka jingiro bat kanam kaburom bat kaborba junom la junom kisau jing tau im kila jubab amen bat kitemen kisan gila dem ngon bat gila mani kaketien jong trai kajing puli na gospel kat kum Yohanes kalenong ka baar puai kadekot ke benengkong hadu bakat saw. Hadian kani ujisu lapan iya ladi sa sisian ki senran jungu ha keduriau Tiberias. Kalaja kumne Usiman Petrus ut Thomas balakot Didimus Nathaniel uto banda kata nakana ha Galilea. Kikonu sebedi bat saar ngot kiwaipat kisenran ujisu kilaya don lang. Useman Petrus ulaong hakiwaipan
ngan lek tong dok ha ngiro ngin yawan lang kila ong hau kumta kila lek bat kila kiu ha kaling Henry baro shimit kim sham ngat ai habalami kasngi Jisu layeng harut kaduriau Henry kisenran kim sham ithu badai Jisu teu la ong haki paralong pimpat ngat ai kila jubab yu em ulong haki bread ikijar syapang kamon jong kaling pat phin ngan kumta kila bread ikijar syata pat kim shem latan shu eka namar balangat bun than kidok ha usnran bau Jisu i ulong hau Petrus udai ukanran habau Simon Petrus leus ngeu badai ukanran ula sempiar yala de da kajan namar ula lemboj bad ula rengko apo kiwai pat kisenran kilawan ha kaling kia tane kajar kebadap de kidok ha kim shem da jangai narengkeu tang kumba ars pa peru enda kila poi harengkeu kilo i kading renga ha kebalas ang dok ha beladon kendiat ukupu teu Jisu laong haki wanra kato katne kidok ha mapidangan Usiman Petrus lalet syakaling bot laring ya kejar syarengkeu Shistai kidok hahe, shispa sanpeu kilai teli baro. Wat lagi bun kata-kata kajar kam syem praj satya. Jisu loong haki alebam. Omdan manu-manu nakisenran banut keliau me uai. Namar kitip badai utrai. Kum tau Jisu lalet ula syem yokpu bot ula ai haki ula le kumju ya kidok ha. Kanis kasian kabalai bau Jisu la penitho ila de hakisenran endau lami pat nakibayap. Ka gospel jong try.